mon sang sang atanga INP Mizo channel nga thatu zong zong te in zain che bai le vek ule nei ni somni le panga ni lai ni ania international news and politics kan ngai thla ho le don nia tun tuma hi chuan Texas inthahna rapthlak tak khenga tangin bulkan tan photanga Russia le Ukraine inkar kan lu chil le bokang United States sa buhay na tamtak hi chu ahman le alei theina zongin silai an lein an kinga gun control dan thatak awm le chuang silova silaya in pong ka hi athleng phone meni somni le pali keini lama nizan khan Texas Mexico border naya rol thar silai keng pakhat chuan Rob Elementary School a mipuya pong ka chiam maya no pang som pakwa le puitling pahni an vain mi somni le pakhatan thi Texas Governor Greg Abbott chuan misual rin hlel hi Salvador Ramos kumsom le pariat mi ni in soya Salvador hian Rob Elementary School apan ma hian api akap masapota ti chuan lir thein atlana handgun le rifle kengin sikula alut tazel ni in an soi security officer in Salvador hi akap hlum vele tani United States a hian hetiang shooting hi thleng ta fo maya ma se tun tumami hi chu thi an tamboka kumsang ni le som pani Connecticut a Sandy Hook shooting mi som ni le paruk thi na ti lova kha chuan ala rapthlak berani White House chuan thi te sunan US nampuan zar chu angul chan ve in khaya ni thuan puang Rob Elementary School a hian zirlai zanga chuang an oma Hispanic le chung kore theilama mi te an ni deuh ber US hian arms le gun control na dan thatak amamo a India rama air gun kan le ko ang tho hian silai hi an keng chuak mai maya anin kap le nge thina ni kumsang ni le somni chung khan US a hian silai le akai noi boina khe sing khat le sang kwa le zathum le somnga a oma kumsang ni le som pakwa a yen za som thum le panga zetin poi khoi red hi asang ani voin mai ni somni le panga hian Svilodars tiamin Donetsk region a khopui pathum chu Russian force ten an lato ni in regional governor Pavlo Kirilenko chuan Radio Free Europe a hil European Commission chief Ursula von der Leyen chuan Russia chu in biak na nei pui turin a som Black Sea tuipuya Russian warship ten Ukraine ina ramdanga eile baran thon chu atur andang tlat maya ramtam takin chang phutbu huit antla cham to a EU chief chuan he thil hi Russia nina soi Fela du thua soyani West Ramten Russian State News Agency te an khar saktak fowa chuan Russia parliament point dan thar apas vele tabok Russia chunga sual le fello ramte chu Russia rama an news agency te prosecutor thunei na khar sak mia an ni toang meni somni le pali nimin khan Donbas lama indona anasale hle boka Severodonetsk chu Russian ten bominan kapa mi parukan thi ti Sari Haidai Luhansk regional governor chuan soi hliam ponom nuala nupakhat phei chu aketan chu mangai hialani Severodonetsk sa chuan in pani achia a Novorossiyska inli a cheboka tin munrang ranga chen na in somni lai mai bomina deng chebok Zaporizhia lama po mi pakhata thia hliam pathuman oma chen na in somruk le patni ti chiata ni bok Zaporizhia lama hian Russian force ten missile pali an kap luta Ukrainian missile defense system chuan pakhat alo kap thleya missile muthum hian chen na in somruk le pani lai maya deng chiani Dnipropetrovsk governor Valentin Reznichenko soidanin Kiviri muna Russian missile muthum atlani na soya nunna chanan omthu a report manri talo Russian sipaite in biak na an riat ru katanga alandanin Donbas lama indona beimek sipaiten tun indona hi engma thu chiang riatan nei lo thuan soya andin mun puathat lo thuan soi ni in Zelensky chuan a soi Russian parliament chuan ramdang company Russia rama omten Russia an chua san huna anthil nei te chu sak dan tur bill apas to ni in Russian news agency TASS chuan a ziak
Russian lower house Duma chuan nimin khan bill hi apom to a upper house a soi ho na nei le tur ni in heta po hian harsat na omlova pas le mai tur anga yani chumi nuwa president in ming azia na nga dan anga man ani to ang dan thar manani huna ramdang company ten Russia rama operation anti-top theito don lo a chan chu company shareholder ten an share hi an thal chhong mai dona midangin an enkol mayang atoi zonga kan soi chuan a omzia ber chu construction company pakhatin Russia chuasan lo tumta se thok tu te an chuak theyanga an property le malak na ero chu midang kuta anda mayangai don ti na ni ber Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba chuan ramdang company Russia rama la omte chu ti hian thua cha tun hi intan chua hun tak chuni in company ming thatna hum him turle in thil nei hausak na te in lak chua theinan tuna hian in chu angai atia company te arhil ria engtak angang mole Russia rama piang Australian tennis player Daria Seville chu Russia rama alu khapanita March tha a Paris Open a khel tum khan Daria Seville chuan Ukraine flag rongina in thuama Ukraine chunga Russia in sipai chakna mang tamai kha ado dal ve hle ni social media a Putin chu in dona ti top turin nge na Russian force tepo anramalet vek tura adu thu alo sei chuak to a Russia sarkar chuan Ukraine a thlo pawangin Daria Seville chu apian naram nge yalet theito lo turin a rem ve ta ni he thu hi French Open khelmek na huna tangin Australian media te ma soi Seville chung te hi Russia raman la om veka Australia lama ain son ma kum sari malam khan Russian player alo ni ve thin to bok Ukraine President Office ho tu ber Andriy Yermak chuan indonati punlun lo dan ol samber mai chu Ukraine ne na chantir hi ni indona intelangai kherlo kan mamo min peula keinin kan do mayang chuti ni lova achak lo zo ka kan tangani chuan nakina inram veng him turin ral ma in lading vedon khop ti in Davos World Economic Forum Summit asoi billionaire George Soros po tong chuakin Ukraine invasion hi World War III marhuai tu ani thei chuwangin tuna chuan lo la omzel turte kan hum him theinan West Ramten Putin ale asipai te hi antuk do langa yani ati ve mau mai Ukraine First Lady Olena Zelenska po in Davos Summit a thusoin Ukraine chungchang hi mitinin kan soirenga ngai tuna kan buaina hi ngaya kan neya kan thada mai chuan Vladimir Putin hian aril ruwa chakjok angina in ngai dona chu chuan ngong thalo dang anei le thei atia media le information technology lama indona kan nei boka ram pakhatin ram danga run hi dika kan ngai ani chuan Russian media ten in thuak an lo suk sak to cheu tinani atibok many somni le palitlai lam khan Sweden palai ten Turkey khopui Ankara an thleng vele to a NATO membership an deal na chungchang Turkey ne na soi ho turakal anne Sweden palai te hi foreign affairs lama secretary Oscar Stentroman ahova voin hian Turkey Finland le Sweden ten NATO membership chungchanga an ngai dan in an lo na te an soi howang US officialin Russia sanction chungchang India sarkar ne na soi ho turin naktuk hian New Delhi le Mumbai atloang United States Treasury Department nina atar landanin Elizabeth Rosenbach Assistant Secretary for Terrorists Financing and Financial Crimes chuan may ni somni le parukhian India atloanga sarkar mi poimo le private company ho tu te a mu photanga Russian sanctionin India ram angong dan an soi ho do na ni Biden admin hian Russia chunga sanction asiamin atho puiram te ti boilo se adua United States chuan export lam hi tun aya khu khiratum ni nan soi German Chancellor Louis Gerhard Schroeder chuan Russian company Gazprom Supervisory Board member tura an ruat na chu apom lo thua soi Mariupol ruang zani lai haichhuah ani le ta Mariupol khopui chu Russian force ten an thunun fel to a
Azovstal steel plant lama po bom le che nok then fai na an thok me kani heti la hian nimin khan Mariupol muna apartment building noi lam an then fai la in ruang zani zet haichhuah ani thu official tenan soi indo ma khan Mariupol a hian mi hring noi li le singa vel an om thina tuna hi chuan mi noi khat vel lek an om to ni khopui mayor advisor Petro Andrews Chenko chuan ruang te hi achiat vek to thu asoya an mu chu hun tak hi tarlan anilova mase Azovstal sipai sang ni le zanga te Russia kuta anin pek nuwa thil thleng ani arin oma cholkar ni aya rei ani arin omlo oil khalna tur Russia inatla chamlo West Ramten Russian oil boycott vek mase Russia hi ala boilo tiu teu viu mai malak na thar asiam renga oil khalna tur atla chamlo hleni Many somni le pathum thotan ni khan Russian Industry Minister Denis Manturov chuan khovel ram economy thang chakte in hlom khom BRICS ne na tang kopa oil refinery siaman tum thua soya BRICS hi kan soi fautin ang khan Brazil te Russia te India le China le South Africa te in hlom khom an nia heng ramli te ne na tang kopin Russia rama oil khit fim na refinery siam tumin Russia chuan mala mek ni in TASS news agency chuan report ani Manturov chuan he thil hian BRICS ramten oil supply mumal lo lutuk wanga harsatna an tok fo hi asut kiana be sei thua soi Russia hi zong a fing viau mai BRICS ramten an pompui thei chuan Russian oil chu khit fim sa vekin thon chua ani tonga crude oil lengai to lovin ram te zok refinery lama harsatna neite tan phei chuan an boina tam tak atlem pha don boka ani tan la oil khalna tur rem chang ani le don bokani ole khati zong kha tuntuma international news le politics kanan ti chhuat thei chunia atop thlengamin lo ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me